Happy Sunday. كما ياللهم دحان دلهم. All right. كم تلمرك حبشة education مسناكم على نحوات. Yeah. Actually علتها زينا نخنو له ولا نيوز كنو له. ما رزوات نيوز هنا خنزارب. انتايو كما يوم. بحصر زبالة زي قداي ناي ترامب ما تحس تساين له. مزغانة زي ترامب زبلو زلو تمال زوصو especially after night BRICS بحالا هاجرات مالتيو أوتصيو زلو انتايو منين كي انتاي خزب زلو قطباو خمي كتصلو خل ستاك ماركت هاوسين حفشاو ناي يسي قطباو خمي كتصلو خل أبي يسي خساب زهلنا ديبن ناي ستاكنا انتا خوني خل نزيتاتيو ناخن ملس حوات نكرمينا ومقلز مقتاونا منين اتن بريكس بحالا نزبل حتى نشتكن عتو مالت كمي زبلائن هلواخم أبزن رئين زلنا مصلي أبزن لواخم زين هاجرات زياتن تا بريكس بحال زقمائن بعال برازيل روسيا انديا تشاينا ساوث افريقيا كمون السعودية العربي ارجنتينا ايجيبت اثيوبيا ايران زين بالعراق كلن زين هاجرات زياتن اتن بريكس بحالا ويكا قيمن زلوا as of January 1 2024 مالتي يا قلل اثيوبيا سنه لا مالتي so زين انتهت علامه دي دولاريزيشن مالت تي زخونه like نقدي international نقدي شجع عالماو نقدي mostly ب تأشمي زلو مالتي زين هاجرات زياتن جلتوا بدولار يزلو كوينو جن ناي بعلنا تتأكمنا ببعلنا جنزب كنجبر دولار أين تقام زبل حد عبي أجندة ناي بعلن ماني ويكا ناي بعلن جنزب نبتكم حد عبي أجندة وتيز الله so زي أجندة زي ناي بعلن جنزب تتأكمن بناي بعلن oil دين كجزء بناي بعلن international trade كجبران نحركوينه معروف نديني دولار كسألوه خل دولار تسأليه أمريكا مالتي it's a big حتصيرون إذن بريكس بيتكوين تقندي عندنا دبت ثلاث نجار حوات إذن بريكس بحالا كلنا زياتن بيتكوين نبعلو بلاس دبت زلوا عدن يسي نقط أبانا أمريكا أزيك قد زبلي مالتي so زين تحكي زلوا هاجرات اندحر نايب علن هن كان هابان تباهيلن ويكا تتقاقيمن نايب علن دولار نايب علن جنزب يندك تقما ناي تشاينا دين ولا ناي راشا دين whatever ناي هند دين كتقما نايب علن جنزب اندحر تتقيمن دولار بالي لس كتقونيا دولار داون كوني داون اندحر كوينو دولار امنس انت خوني وهاقاي بلان امريكا ميليتاري خون ايكونومي خالي خون قطباوي خون سترونج كتقونا يتخلني نمبر زي دولار إذن دولار ريزيرف بحال أمريكا مع آسيا رخيبات نزبل دحري كلا يكونات عالمي كلمة بعد فرنسا نيران كال نيران بعد كي نيران بزحت نيران مالتي كلا يكونات عالمي نو نزخون تريد مقبري US دولار يمتقوم مالتي that is the strongest dollar reserve مالتي so زي أنك أهجي نزخل سلازي أمانالو أتي أكايدا ناي أمريكا سلازي فوتوا ببعلنا تأكبنا ناي بعلنا زخونه كنقبرنا زبل سمم معلون so نزيعة يتقوم ترامب مزيد له بقى انت إلوان دلو بحصر زبالة الزيعة أنصار دولار أمتخن أزل لخن انت جيركم so مسايز نبركن مسيئس از نبركن ركب زخوان اندحر نسخن سدد نبي أسأل لكن 100% كأرز كقبر الليها واو الزا نيوس زيعة ني أمريكا economy it is the best ever news money well so does bitcoin كمان is gonna have خوني خالي okay زي أنا هقلص so زاني وزيا العلم 100% يخون قرص قبل علخن ابن تمصو نبرت imported تخو نبي اس نبرت مالت كجبر يندحر بلنا ليون تشاينا بزياره بعد تشاينا يا عراشاكو اوريدي مزخوناتات كله تنبره ركبا قريصي بعد تشاينا بعد هندي بعد كال انت انكبلا that's gonna be bad right so ازاتوك زيا نحن هنقلت لس جوزد بتخكل انتهيو بحفشة نزبل قدمنا نشتي مبرخ نهو مو بمقصال نابطات كلمتنا
مجمرة أحوات I know this is economically term sorry accounting term accounting ناتم هلا شرف انتي مالك زيا مفرارحي أبزا سعزيا ناي ترامب كوينا زلا أزيا حنتي weapons بقى كلاشن دعت كدوم ميليتاري اللي نزل بزي أجري ترامب زفرار زلا بزيا نزم بريكس هجي فرار هنا له بزيا ني مكسيكو إن كندا بقدام فرارهيو بزيا نسنجل دي تشاينا فرار انتي مالتي زي قدمنا ترامب مالت بحدا منقسي زقبري اب imported ويكا exported زقبر قوس بقى بحدا منقستي قرص زقبر كوينو كاب بسدد زمصاك كاب دغه لسينا تشاينا نبرت اندحنا بي اس ام سي خشيت كوينو ابو اندحر بيج زخونه قرص ويكا بزح قرص اندحر غير كالو نت ገንዘብ ንሱ منس تشاينا بوحد سريحه كتمص تخليا امصي على السي نابنت زي اكل كترالا اب تشاينا زي اب 3 قرش مسرح تخل اوكي مسرح 3 قرش اتم امبورت زغبرو سبات كاينوم غزيوم امصيوم مالو زي اب تشاينا يمصوا ابتا دوبنا بي اس وقت ادخلا 100% ناتا قرص اندحر غيرلا 3 قرش وسخلا 3 قرش مش مصيالا 3 قرش اندحر وسيقلا 6 قرش تكون يا مالت ب6 قرش اب ماركت مصيا ات ماركت زقربا زلوها ناتو مخسب كدلي ناتو مخسب كدل خلوها ميبي 4% دي خطو ولا 50 دي 30 دي ديبند مالت ذا ايتم زيا ب6 قرش سلت مص زلا بسنك قرص 100% بشمنتريا بتشعه تخشيتها alright كم زيا ايتم ابي اس انت اللي خار اي واجي نخسرح ميبي 4 قرش توصل لا دخل 4 قرش مسودت الله بمنتاك شيء تخل زيا 7 قرش شيء تخل تحدث سو قرص كاب دغه زمص نبرت بحسر سلسرحوا بعل تشاينا كوينو جن نابي اس خمص 100% تراف غبرلي نحرب لماليو كمص ايكلن نبرتهم ولا انت مصه انت اخون كم تلك ابي اس زلو نبرت معروخ شيت so does دحرو التم consumers buyers وكأن احنا كم جزاتي عدتي وال بحزر ترخبا نبرك اجزي بايدن اقحا هجيجن ترامب مصي هاي غيروا برايسو مصي الله بعداغا سو ناي اس ነገር ካመጽ ያላብዚ ምርጭ አለካቸው ምክንያቱ ኦሬዲ ቀደም ሕስርቱ خላ ነታ ሕስርቱ ትገዝ ነርካ ሎሙ ግን ሃይ ገራ ፕራይሳ ሶ ማዕረ ኮይናላ ናብነት ንበላ ምስናይ እሰ ማለት ናብነት ደን ንስኻሽዕ ወይ ከም ዓይነት ወይ ካ ተመሳሳሊ አማራጺኻ አማራጽ ለካ ናይ ክትገዝ من يحسب زي هجي consumers نحنا بتم عدقت خنسينا إذا أقحى inflated كوينا الله داغماي inflation زربا ترامب بايزو نغرقو إذا زغبرو زلو مجمرة نعنا inflation أزيو كم تتقمت خاسيناي اوكي إذا كن خون دي دس بلن تلكم اي خونني مجلس ان هون مصينا الحال سو قدينكم تعرف كن ترجمه زيايا كنفلطا دس بلن مجمرة انتي تعرف ندحريلا حنتي قداميتي مسارحيت يا برت وكا عتقي يا داغدا زيا داست سلازي ساغيرو اب تشاينا تسرح نبرت اندحر نسا هاي غيرو 100% تم اب تشاينا سرحو اكسرحوني هابيتايتي بلومن كسرحو يقولني سددنا بعلى امريكا صدو يقولني معناته كبر خوني مسدديو مغوليو مالت كل ነገር تفلايخ مصي مالت this is the most important all right so بمقطع charge sorry guys go ahead use another charge I'm just using mine thank you yeah I don't know please sorry okay انت ايت علامه شرفت قبر نمنتا علامه مجمره قدامه علامه انسو حراي حقي ناي فورين تريد بوليس مالت اوكي هن كان هبان زلو مس هاجرات مس دوبكا مس مكسيكو بل مس كندا بل نابنت ابز مس هنغرابيت ناي اس زلو whatever مچانا بل بوليسي زلو حقي ازي نمنتا اين زبل انكرج راي وهجي تتقبر قرط نسخه ات هاي اندحر غيركا لسم 80% دحر تقبر عليها هجي كم ترامب ابزيا اوكي انكرج عند يقبرولو نما سيف غارد يقبرولو نتي دومستيك اندستري نتو ناي عدخا زلو نبرت توحسلخا انتاي دا نتو ناي سدد هاي قرط اندحر غيركا نتو عدخا زفر نبرت توحسلخا سلازي هاجرات انت خونين مالت فاكتور ناي اس اندستري ناي اس انت خوني مورق حخفري هي انجيك غبري مالتي جن حزني من يزهسه كونسيومرز نحنا نابانا اذا حلف مانيات حنطقها ابي اس خسرح كلان
ኣብ ቻይና ክስራሕ ቆላን ኣብ ቻይና ሕስር ጉልበት ኣሎ መሬት ሕስር ኣሎ ኩሉ ነገር ሕስር ብሕስር ክስራሕ ታ ኢንፑት ናባኣት ብሕስር ተሰሪሓ ብሕስር ክሽየጥ ትኽእል እያ ኣብዚ ግን ብኽቡር እያ ክስራሕ ብኽቡር ተሰሪሓ ብኽቡር ክሽየጥ ትኽእል እያ ስለዚ እታ ብሕስር ተሸጠት ንብረት ኣይትመፅን ይብል ኣሎ ትራምፕ እንተ መፂኻ 100% ቀረፅ ገብረልክ ይብል ኣሎ so who is happy ሃብታማት ኣብ ዩኤስ is very happy okay መን ዝውፃዕ consumers ንሕና ሓንሸሽቲ ገዛእቲ ዓደግቲ ኦኬ ስለዚ ነቲ ናይ ዶሜስቲክ ኢንዳስትሪ ማለት ናይ ውሽጣዊ ኢንዳስትሪ ናይ ውሽጣ ሃገርካ ዘሎ እንታይ ይገብረሎ ሴፍ ጋርድ በቃ እኾነሎ ማለት ካልእ ፕሬጀር ከዓ ረዲስ ይገብር ፎሬን ኮምፒቲሽን ማለት ፎሬን ኮምፒቲሽን ረዲስ ይገብር እንታይ መስልኩም ኦኬ እዛ ካልኩሌተር እዚኣ ትሰርሕ ኣብ ዩኤስ ኣላ እዛ ካልኩሌተር ትሰርሕ እንድሕር ኣብ ቻይና ኣልያ ካብ ቻይና እንድሕር ብሕስር መፅያ ነዛ ናይ ዩኤስኤ ዘላ መዋዳድርታ ከተውድቃ እያ ናይ ዩኤስኤ ክዓፅዮም ባንክራፕሲ ክወፅዮም ሰራሕተኛ ክሰግዮም ቁጠባ ብኡ ገይሩ ናብ ዩኤስ ክፅሎ እዩ ሃይ ቀረፅ እንድሕር ገይሩላ ካብ ቻይና ትመፅእ ንብረት ግን here we go ዩኤስኤ is happy ሰራሕተኛ ይሰግጉኒ ፕሮፊት ገብሪ ሬቨኑ ክገብሪ ደን ሽዑ ክኸይድ ይኽእል ሰርቫይ ክገብሪ ይኽእል ሶ ኣዝያ ብረት ወይ ከዓ ከላሽን እያ ቀረፅ ወይ ከዓ ተራ okay yeah I know I like it yeah this is good yes it's tough ማለት especially it is ገብሮ ዘሎ ይኸውን ድሓን ታብፂዋ ዘሎ መህርያ ደን ስለዚ እዚ ንምፍጣር ትራምፕ 100% ትማሊ ፓብሊክ ገይርዋ ኣብ ኤክስ ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ 100% ተራፍ on BRICS ክገብሮ እየ ምክንያቱ de-dollarized ትገብረኦ ኣለኽን ኢልወን ኦኬይ ያ ሲኤምቢሲ ክንርኢ ንኽእል ኢና መን እንተን ብሬክስ ዝበልናየን ከምዚ ዝበልናየን እተን ሓቢረን ላይክ ኣንፃር ቁጠባ ናይ ዩኤስኤ ዕላማ ዝኸዳ ዘለዋ ወይ ከዓ ኣንፃር ቁጠባዊ ናይ ዩኤስኤ ዝኸዳ ዝሰርሓ ዘለዋ ንህለዋኹም so far as of 2024 ብራዚል ራሽያ ኢንድያ ቻይና ሳውዝ ኣፍሪካ ኢጅፕት ኢትዮጵያ ኢራን ዩናይትድ አረብ ኢማራት ማለት እዚአን ሃገራት እዚኣተን ኣብቲ ናይ GDP ናይ like GDP of the world the highest GDP ዘለወን ይንሕዋ like India is coming blue ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣላ China is number 2 ከም ትፈልጥዋ ማለት Brazil ka is blowing number 3 whatever it is okay በዓል Egypt በዓል ኢትዮጵያ በዓል Iran is also good GDP law United Arab ka good GDP law okay ነዚህን ሃገራት እዚኣተን እዩ ዘፈራርሕ ዘሎ ንስኻትክን ብሪክስ ጌርክን ነዚ ዲ-ዶላራይዜሽን እንድሕር ክትገብሮ ናይ ባዕልኽን ትሬድ መግበሪ ኦይል ድኽን ክትገዛእ ናይ ባዕልኽን እንድሕር ትሬድ መግበሪ ናን ዶላር እንድሕር ዝኾነ ካረንሲ ዝኾነ ገንዘብ እንተምፂኽን ኣብ ምሳኽን ዘለኒ ርክብ ኣነ ኣብ ናትክን 100% ክገብሮ ኣብ ዝኾነ ኣይተም ለን ኣሎ እዚኣ ክገብራ ኣይክእላደን the answer is no ክገብራ ኣይክእላን ምክንያቱ there is a way communication ክህሉ ይኽእል negotiation ክህሉ ይኽእል ካልእ ክህሉ ይኽእል ግን እቲ ህንካን ሃባን ምስ የእስአ ዘሎ ርክብ እንታይ ክገብር እዩ ክብተኺ ብሕልፊ ቻይና ብዙሕ መጠንቀቕታ ኣውሪድላ ምስ ኢራን ትገብርዮ ነበርኪ እዩ ዝብላ ዘሎ ምስ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ሳንክሽን ገይሩላ እዩ ቻይና ካብ ኢራን ኦይል ዝበሃልካ ትገዝእ ኢልዋ ትራምፕ ኣብ ዝነበረሉ ደን ባይደን መፂኡ ነቲ ሳንክሽን ፈቲሕዎ ደን ካብ ኢራን oil ትገዝእ ነይራ እንታይ ኣጥቀም ነይራ ግን ዶላር ኣጥቀም ነይራ ኣምነስ ዶላር ሪዘርቭስ ኪፕ but now ንኢራን ሃብቲምካ እዩ ዝብላ ፀኒሑ ሕጂ ከዓ እንድሕር ከምዚ ጌርክን ብናይ ባዕልኽን ገንዘብ ዝኾነ ካረንሲ ፈጢርክን ናይ ቻይና ደን ክትጥቀማ ገለ ዋላ ቢትኮይን ደን ክትጥቀማ ገለ ዓይነት ናምበር ቁፅሪ ምፅየን ደን ክትጥቀማ እንድሕር ተጠቂምክን ምሳይ ዘለክን ምስ የእሰ ዘለክን ርክብ ክብተኺ okay is it bad yes bad is that نخلن دي bad no ولا نيسون bad ولا مخنياتو consumers نحنا consumer كل كل حوات نحنا عنششتي كاب سدد زبهال اندحر زي ما تصعنا خينو كله بزي فوريو اسكن بيتاف alright كله مسبع الأوروبات راح يكون مالتي مسبع المكسيكو كندا علنا اوكي تن هبتا ما تهاجر بعل تشاينا بعل انديا اي كركبنا موركا بعل تشاينا انبرس سرع اوكي ازي de-dollarization هجي ولا نايراشا تايلوت مالي yeah this is joke تعينتي إلوا it's gonna hurt فتحي 5 اليوم
እንታይ እዮም ክገብሩ ኣኼባ ክፈጥሩ ድዮም ኤጌና በዓል ሳውዝ ኣፍሪቃ ከይዶም ተኣኪቦም እዮም እንታይ እዮም ክገብሩ ክንሪኦ ኢና ሓቢርና እዚኣ ኸ ትራምፕ ክገብራ ድዩ ክገብራ ኣይክእልን ይኸውን እንስሳተን ኔጎሽሽን ስምምዕ ከምፃእ ኸላ ምክንያቱ ኣይከዋፀንን ሲምፕል ቻይና እንተወሲድና ብዘይካ ናይ ንብረት ናይ የእሰ ወላ ሓንቲ ትገብራ ኣይትኽእልና ቻይና ንብረታ ናብዚ መዓት እዩ ብዚ ኮንሱም ዝገብር ንኣብነት ማለት እዩ ሶዳዝ ኩለን እንድሕር ፈጢርና ኢንድያ ካልእ ማለት I don't know ናይ በዓል ኢትዮጵያ ካስናረ ቢግ መጀር ኣይኮነን ግን ኮኔክሽን ክፍጠር ይኽእል ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ካብ ኣሜሪካ ገንዘብ ስልዓላ ዓመታዊ ነይራ I don't know እዚ ኮኔክሽን ዝተፈጢሩ ከመይ ክኸውን ሚሊዮን ዝኸይድ ይባል ኢትዮጵያ ናብ በዓል ሱዳን ከመይ ክኸውን we'll see what happen it breaks ብሓቂ ኣበይ ክበፅሕ ማለት that is Trump ብፅዋ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ so okay what is this እንታይ ማለት ደስ በለኝ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ቶክ ኣሎ ስዑዲ ዓረብን ቻይናን ናይ ቻይና ገንዘብ ገረን ትሬድ ገብራ ኦይል according wall street articles ተደሊኹም ኣሎ ኣብዚ ኣርቲክል ማለት እዩ ናይ ቻይና ገረን ትሬድ ገብራ ስምምዕ ኣለዎን so እዚኣ ክገብራ ኣደን I don't know Trump is here ማለት እዩ so እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግን እዚ bad news ንኢኮኖሚ ናይ USA ማለት እዩ ኢኮኖሚ ማለት weaken ዶላር ክኸውን ይኽእል ዶላርና ክሓስር ይኽእል ዶላር እንድሕር ናይ USA ሓሲሩ that means recession ولا أنت زي كوني حسر كوني value of $9 نحر حنت دولار let's say like نبلا 10 بر ببرنا كورن غير نحوات بر سلام تاي حاسيكم مسيلكم بر أيوة بر حاسيركم قطبا نا إثيوبيا سلاز دخم بر حاسيرو تعملس بر محسار مالت دولار سترونج كوين لو مالت نا أبنا تيز بلوكم دلو سلازي اندحر هجي قط ዶላር ዝጥቀሞ ዘለዋ እዚ ናይ ኢንተርናሽናል ዓለማዊ ትሬድ ዝገብሮ ዘለዋ እንተ ዘይተጠቂመናሉ ዶላር ክሓስር እዩ ዶላር እንድሕር ሓሲሩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክሓስር እዩ ወተሃደራዊ ክሓስር እዩ ኩሉ ሚሊታሪ እውን ኩሉ ዊክ ክኸውን እዩ ማለት ኣብዚኣ ከም ሰብ እቶም ነበርቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለና ክንህሰ ንኽእልና ዛሕጂ ምክንያቱ ዶላር እንድሕር ሓሲሩ ሓንቲ ገዛ ብ500 ዝሕዘላ ብ700 ብ800 ትኮን 1 ሚልዮን ክትበፅሕ ብሉም ደሞዝካ ብ20 قرش ዘሎ ብ30 قرش ብ40 ክኸውን ትርጉም ዘይብሉ ቫልዩ ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ኢትዮጵያ ኣብነት ንሰርሐ ብሰንኪ ካብ ድሕሪ ኮናን ድሕሪ ውራር ካብ ውራር ንዮም yeah the money is inflated why economy is weak ቁጠባ ስለ ዝኸበ ጥራሕ ካልእ ኣይኮነን ማለት so ኣሜሪካ ቁጠባ ኣነ ከይደክም እዚ ዓይነት ሕጊ ተምፅእ ኣላ ኣብ ልዕሊ ተን ብሪክስ ንሳተን ከዓ of course ናይ ራሻ ጀሚሩ ሎ خلونا زخل نحل كينهم قال لكن قبل كفتنا بزح زربات هتلا توكلوا الزي أجن لسي كاب جانورا إسراء رأينا أنت خميك كده مالك but this bad but the economy of USA it's good okay yeah modest بلا inflation كهمات أنا خلي yeah inflation كهمات أنا again it's good why let me back that explanation be careful كرمي محلافي እዚ ነገራት እዚ ንነዊሑን ክኸይድ ኣይክእልን ኣሕዋት ብዕለን ሓድረን ብሪክስ ናይ ባዕለን ገንዘብ ገብራ እዩ ወይ ቢትኮይን ይቕየር ወይ ካልእ ክብር ኣብዚ ንዓና ከም ሰብ ከም ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተዘይወኒና ኣሰት ዛትሪእዋ ዘለኹም ኣሰት ትብል ኣሰት እንድሕር ዘይንውንን ኮይንና ድሕሪኡ ኢንፍሌሽን ሃይ እንድሕር ኮይኑ ዶላር እንድሕር ደኺሙ ቫልዩ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ እዚ ሕጂ ብ500 ብ600 ብ700 ገዛ ከቢርና ንብሎ ሚልዮን 1.1 ገለ ሚልዮናት ክኸውን ቡም already ዶላር ሲ ብዙሕ ተጻብኦ ይመጻለ ሰለስተ ነገር ኢለኩም መጀመሪያ ብሪክስ ንባዕለን ዜን ቁጥሪ 1 ፍሪ ህይወ ዘለን ዶላር ቢትኮይን ቁጥሪ 2 ቁጥሪ 3 ካንታይ ዕዳ ደብት ዘለና ዕዳ ልዕሊ 36 ትሪሊዮን this is weakness so is it good asset ዘይብልካ አትገርም ይባል you can own a business you can do whatever you want owning a business buy Tesla share right buy Apple share buy Meta share whatever it is buy index buy ETF own something ክትገዝእ ትኽእል ዓቕሚ ለካ ገዛ own something ምስ ናይቲ ማሊ ንባዕሉ እዚ ጥራይ ዝኾነ ከም ዝበልና ሮቦትስ ንባዕሉ እውን መጻሉ ስኬር ዝኾነ ማለት እዩ so let's explain this so summary ዶላር ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጀሚሩ ሓደ principal reserve currency እዩ ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጀሚሩ most widely currency international trade ዝግበሩ ዓለማዊ trade ዝገብረሉ ዶላር ኩልና ንፈልጦ ማለት እዚ ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም እዩ so that's why እንድሕር globally ዓለማዊ trade ትገብረሉ እንድሕር ኮንካ ትለዋወጠሉ ኮንካ that's why dollar wanted hey ኩሉ ሰብ ዶላር ዝደሊ this is why ኩሉ ሰብ in a dollar on hand ምክንያቱ
ዓለም بعالمን بوين تريد زغبرا زلا اوكي ندحر بو ዓለም بعالمን تريد زغبرا ኮይነን we need everybody دولار كحزدلي اوكي سو هاجرات بعل تشاينا بعل يوكي نبلن دحان بعل يوكي كاغد فنتن مبروخات اندين بعل جابان ناي دولار تريجر بوند سنس غزا ريزيرف اب دولار يزلو اكسچينج نو ايلاند نغل اند نزخونه نغير تريد تغبرا امبورت اكسبورت مس امريكا غبرا ولا مس كالت غبرا سو they want وحسن خونه نابس demand ازيو انتاي سلازلو طلب هاي الله دولار ابسازي سو ترامب انتاي سرزلو back again ويكا great america again يزبزلو نمنتاي ندولار طلب سترونج كغبرلني يزبزلو طلب سترونج كغبرن دحر كاين نتن بريكس كداخمن الله نخال خداخم الله مالتي سو ندحر دولار هاي سترونج كغبرو زخل كاين خمس بلو زلو ندحر غيرو دن تمليسن عقبان اب دولار كمصاين انتايم غبرا نتي ريزيرف كتقماين لايك ريزيرف نزخل تريد ريزيرف كتقماين دولار كتقماين دولار متقام مالت our treasury bonds isn't it right our treasury bond it's going to be high the treasury bond in the price high home coin مخنيات عدا ويكا نا US debt عدا يجوز all low technically إذا كل اللي حرسليت وترامب حساب مالتي كل سليت وندحر تمليسن كم زنورة باك اب جيرن نبي تشاينا مع trillions of trillion نبله وطي عنيرة ندحر كل سليت وان تمليسن they can hold our debt تعدانا تريجر بوندنا كحزين okay نسن دحر حيزونا so we as USA we can print money احوال مخنياتو هاي عدانا بعل تشاينا لو بعل جابان لو بعل يكل بعل انديا لو مخنياتو تريج ساشمنز غبرال تريدز غبرالين so we can print money so USA economy it's going to be keep going economy راح يكون military keep strong money that's Trump is working so this is the connection okay BRICS تطاو كبلون ناب دولار كله خغبرا ناي دولار ريزيرف تقمانتلين بو تريد غبرا نحرالين they are going to use treasury bonds buy treasury bond price hike خيديو yeah yield down كونيو yield down مخانكا interest down كوني okay but treasury bond price in the bond is going to be high so the treasury bond high كوينو they are technically give us money to USA so هيبه خلوا مسارحي technically عند عريبناها you are printing money تقبر الله مالتي so print money عند حركركا صهانا بكنو ما خاتو على الله ابتح تحيا لا تنبري right what America خلاها سلام تاكم تفركايتو okay so this is what so when they are using dollar like what we are still they are using again هجي كلن loans go meaning yeah they are buying US reserve يجزالو so when they buy US reserve they create demand for treasury bonds demand يخونو high price يخونو buy يخونالو هبني treasury bond هبن يمصالو which is print money كنقبر نخلينا ስለዚህ هبني እንደሆነ ከሆነ print money ሀገር ካጥራህ ትመንትሆን ማለት because people wake accountants wake investors they need to buy our debt ዕዳና ይገዝኡሎ ማለት this can be stabilizer ከመጽ ይኸልና ናይ US America ኦጠባ ማለት so more people wake more ሀገራት እንድሕር ዶላር ተጠቂመን so economically and military US keep stronger ካፕተዘላቶ ማለት so isn't I 100% let me back this is 100% might not happen ከሆነ አይከልኝ this is my point why which is negotiation ክፍጠሪ አህዋት ስምምዕ ክፍጠሪ ስምምዕ ተፈጢሩ well happen እንድሕር ኮይኑ even ولا more favored I halwa የእሰት ተቀምበር inflation አብየሰውን ከተቀሚ he know that Trump yeah ማለት treasury department ሁን they know that so እንድሕር happen ኮይኑ treasury bond እንድሕር happen ኮይኑ might be another way another inflation ክራአትን ኸልና ግን negotiation ክፍጠር ይኽእል why ንዝብል ሕቶ ናይ ካናዳ እና ናይ ሜክሲኮ 25% ትራፍ ገብረልክነ ኢልወን ንምንታይ
border زي حقاوي سبات بأخني مصلو زي حقاوي نجارات you know دراج ود دراج بأخني زمت أنا زلين so نسخن كنترول أنت زي جركنو أنا خا 25% تراف قبل الكلمة بحمس دي بروب ستاك ماركتنا بزاني وزيا وعيلا وعيلا وريقة وعيلا صباحون ستاك ماركتنا أنت خوني هجي سوني this is good news for the stock by the way صباح I don't know they are reflect قبل دي بستاك ماركتنا هورينا this is good but ني كندا ني مكسيكون جن قرأت قبل الكلمة إلوان so they are on talk now نفس كندا president مس مكسيكو president أبز خلت مع الثلاثة معادي إيش solve يقبروا له بتخونات solve يخونان so Trump season but I don't know he's coming something big strong مالتي زي أب أوفيس كأتوس كسر حزق اللي حوات صار حزق الله يجن حقه وقبر زغلا أب أوفيس مزعته كابلة إسرائيل نوي إذا خلوا التيم تيوضلوا already مكسيكو ناي كندا زلق إلى أبز الله so they are communicate قبريهم we are good thank you we don't want that we need items كمس أنا خاب كندا ندلينا items كم مكسيكو كمس أنا ندلينا and then so does نحنا خاف نسدلنا أبي أمريكا باليتي so high تراف ندحرجيرهم high pressure كفتري inflation كفتري أبز عاد مالي okay إذا 100% كأنا أزر مسي الله هجي إذا 100% already بريكس أفي هو سلت أنحن دولار صباح ماركتنا reflect قبري he might not happy جن إذا صبق نيوز دولار stronger ناي مخاني مالي so الدين أبزي أخدم دمازيا زي كتكون تخيليا جن كلن أبسم معك أتوا خلال 4 no بعد غد فلتي أسنتي لنا برازيل كلن نبلن China India whatever it is Ethiopia Iran Iraq ما like Iran Iraq just that's okay سعودي عربي it's gonna be different that's why Trump انتايب له drill baby drill لحوات جانواري 10 أتي drill baby drill قبرزول زبلزولو you know قدم number 1 بأويل يأس 5 نبرت right هجي نعو كفحرو أويل كفتر أويل كأسرد قبل بحلفني بعد أوروبا أويل كباي كهبني زبل أو كمزي أبوش يقبر له أتي policy sorry I'm not politician a politician تنتانون أيكون I'm the guy in economic and finance again that is without connection مسكبابيها نابي إخمر حنا we'll see what happen now في اسمه زي strong ways اللو إذا خلت تعمد حوار بحر خلت تعمد yeah maybe مرجع again ناي سنة ناي كال سلزلو فشل خل هجيجن زخوان حقي straight forward كحلفة خلي أبز خل تعمد house control جرمو senate control جرمو as a president والله supreme court ونسميهم control government so far fired everybody so anything IRS department نسمع على مرتلو ناي CIS كدس بلو مرتلو this is a lot I know our debt and that's 36 by the way it's gonna be 36 they don't care بزعب عادة تجي they are دائما زي قدسهم ساتهم economic grow كما يقرون كوبرو ترحم الحال من زمان so زادة بتزيع عند حرزة تراف جروا أنت تمليسهم كلن كم قدم بعال تشاينا بعال برازيل تزقر زارو أنا برا ولا أي قبر عنهم زارو أنت قارسنو they will buy this debt إذا عدازين سنين جزء مالت كله زي كونس كات أنك جزاي مالت so far Japan and UK in the lumber بعال تشاينا ناكل بزي حل المال okay let's finish this is economically so welcome with our treasury bond will be price up high khoni high demand low yield down khoni then interest rate will go down this is excellent news for stock market for housing in general economy for this point we need that US treasury bond is down and then we need that US treasury bond is high that means the yield is down we need the interest rate is down so our economy is gonna have a fan booming maybe so انت متين كله نقششن دحر كوين مالت this is a good great مالت another way كالو way كم ويزبلنا yeah stronger dollar مالت that hurts companies نبعل تسلا كاسين خلي هنا تسلا كاب تشاينا like لعل 10% revenue ناي تسلا كاب تشاينا تسرح نبرتي so بتشاينا تسرحوا اب تشاينا تسرحوا بتشاينا تشيتوا يو 10% revenue تركبها تسلا so اتناي revenue ناي ين ناي تشاينا جنزة مسمت أنا بيسه
كغير كله it's gonna be different ማለት بعل كهسه يا خلاين اندحر زي كوين but who cares بزعبا زي they are happy in here مالتي so is this a good idea well let me say this technically net lower class bad زي بحلف ناي حقنا ترامب تمصو زلو 2025 سكن توا مسلامنا ويبصحنا مو I think so we're going to have a fun year the fun years بقى ناي قرصن ناي ونጫፍን ناي ካልን the fun years yeah please follow Habesha education we will have a big fun كل زنا immigration ገለን ማለት እዩ so every single day زمصو زلو ትራምፕ inflation ሽግር by the way inflation is going to be bad ማለት so inflation bad እንድሕር ኮይኑ ተመሊስና ኸ ንሕና እቶም ንኣሽተ ዓቕም ዘለና it's going to be in trouble ማለት so let's see what happened እዛ ንብላ ዘለና ብኸመይ ክትዛዘማ ወይ ከዓ ብኸመይ ክትውድያ this is so far ማለት እዩ ብምቕፃል let me see what does that mean treasury bonds እንታይ እዝብ ዘለኹ ብዛዕባ treasury bond let me share to you yeah this is the Saudi Arab stock ኣብዛናት ልኩም according to Wall Street yeah Saudi Arab consider accepting yen instead of dollar for China's oil okay yeah ናይ Saudi Arab ገንዘብ ኣበያ ተዕቅቦ እንተልኩም ኒ ናይ USA treasury bond ያትገዞ ምክንያቱ they believe in USA economy ሳስከር ቢያና ዘር travel ማለት እዩ so እዚ ንምትራፊ ተቀንዲ ዕላማ okay all right let me what it yeah ኣብ CNBC ከተንብቦ ትኽእልኩም the article ንሃለኩም እዚ ጽባሕ ንማርኬትና reflect ክገብሮ ክጸልዎ this new is good news for our market but over long term ርቕና inflation ክፈጥር ስለ ዝኽእል ማርኬትና እንታይ react ክገብር እንደ this is the hagrat ንሃለዋኹም I didn't see Ethiopia was joined last year but this is the hagrat then breaks ንሃለዋኹም like Putin is said something I don't know oh Turkey ብላ መስለኝ I don't know what is Putin said somewhere here yeah Russia has specifically pushed for the creation of new payment systems that would offer an alternative for global bank messaging network SWIFT let's see what happens I don't know Russia is pushing hard I know Russia كل ነገር ታሽም ስለ ዘለዋ ማለት so እንታይ ዝብ ዘሎ ሕጂ ኣሕዋት ክርዳእና ዘሎ እዚ ነዚ ቦንድ እዚ ንሪኦ ዘለና let me say this is the one they going to own this እዚ ንሃና so far አይዋ treasury bond it's like ጽባሕ reflect ክገብር ኣለዎ እዚ በዛኒው እዚኣ this should be down እዚኣ this should be down እዚኣ down ማለት ካ ማለት yield እዚ yield down ማለት ካ interest ና down ከሆነ this በዛኒው እዚኣ should be down but the market dollar index ወይ ካ ካልእ market እዚ reflect እንድሕር ገይሮን should be green should be up about what pre-market says let's see this while still unchanged as of 11 ማለት weekend ስለ ዘሎ pre-market ገና ተዓጽዩ so what react ጽባሕ ክርኤና this should be green all okay so oil miner happy because well like you know ናይ በዓል ኢራን በዓል ካልእ sanction ክፍጠር ይኽእል ማለት okay right this is all what I have for now I think so this is all I collected yeah there is one great news زلهم FSD Virgin 10 all right let me show you this Tesla Tesla كاي تقرفانا هذا سبلي right I'm not I am all in Tesla guys I am all in Tesla I'm not gonna leave that Tesla why all right let's share let's conclude with this one okay this is a new version تمالي على 30 وراح 11 اتا new version ዝኾነ ሰብስባን FSD like full self drive مالتي version 10 you know software version مقيار مالتي እዚ almost 500 times according to Elon Musk 500 times ካብ ዘለና version ክጽብቕልና ኣሎ so እዚኣ ትማሊ landed ኮይናላ this is a great and breaking news for Tesla that means see this guys let's see how he's driving thank you I mean, that was like the human decision. Look, you got all this space behind and you decided to wait. And look, here you go. You got all the time in the world now. That's the drive. Oh, my God. That U-turn was like flawless. 13.2 U-turns did not even flinch.
We've got a 3-car, and I'm going to call this a small gap. It's going to go for it, though. Please be smooth. Oh, you waited. Thank you. Oh, my, that was like the human decision. Look, you got all this space behind, and you decided to wait. And look, you got all the time in the world now. But oh my God! New 500 times the best. This is a great news for Tesla. That Tesla is gonna react tomorrow for sure. For this one, it's gonna react like this. Yeah, the stairs. Like I told you, I'm a سبزي supervisor تقبر هذا at least قرب جنز دي آخر ترى فيها جي. See, that's how they are turning. Like ولا حد يري حزن سبزي. بعلا. Very cool. Perfectly done. Perfectly done. Yes. So Uzi, yeah, low risky, no more insurance headache. It's just by itself. He's not driving. Very smart. Look at that one. Oh wow! See that? I didn't even see that person. Yeah, neither did I. Like that. Well, I said, "Oh, it's stopping for no reason." نسهم I want even. That's what he said. نسحنا ونرى وان إذا قال تحلف نورد أب شوبين. بعلاقة قمت طويلة. This is the full service. This is a great news for Tesla. This is what we want. Autonomous. Hey, don't forget that. Not personal finance. Tesla is going to be special from 2026. It's going to be to the moon, my friend. This is going to be missing. Oh, okay. Wait, there's actually pedestrian. Yeah. I thought, oh, maybe it saw the pedestrian sign and got confused. Yeah. Oh no, it actually saw a pedestrian I didn't see. Right? So human driver, they probably just go. Yeah. You have a greater chance of an accident. Oh, come Definitely, I did not see the pedestrian, and neither did you, and we both were wondering why it's on. stopping. The volume is down. Sorry, guys. Okay. Yeah. Well, yeah. 20 almost yesterday. I was This is you guys. You can just go ahead and then X. I do mostly X. If there is any news, you can just go ahead and drag Tesla. Very good. Latest very good. Like. And I just want to see. Yeah, this is blah. I don't like physics. This is 10 times, 3 times, whatever it is. You guys, you know that. I'm not the physics guys. I don't like it. What does that mean technically? All over mallet. Yeah, this is next year of FCD is going to be look like this. Yeah, Tesla, the first 6 months. All right, refined version 13 and doing a wide release. Second 6 months release a version 14. Yeah, comes Apple mallet. Version. Like Nitolophone now. Yeah, it's good. Moving that. I need some videos. Come on. Good morning, Tesla investors and Tesla owners. Will you be willing to spend 99% amount for subscription of Tesla? Yeah, by the way, thank you. This is FSD Zalom Nazik Adbait Gobro. 9 ساعات تنكش يوم كخوفلو. Oh. Do we see this video again? Like this. I like it. It just doesn't pull in my kind of area call up screen. Look, this is gonna be stopped. Oh wow. Look the line. Now we change the umbrella. Look this one. My goodness. Without so happy to see this, man. This is gonna be now on the market without anybody. Look this. أضوي العجلة اخترت الإعلان هلو كنت أعمل هذا أخذ الإعلان أتلا FS. Yeah, let's go. What do we have? Yeah, ZT back on Tainatu.
سررحوا مالتي. Oh, أبد. Nine man per hour is there. But other than that, then is it? Who's out anyway? Looks like he did as well. No, I don't know. You know, turn guys. Goodness. Wow. You just GPS to all like a GPS مجمرة away. Nobody's driving. Look this one. Well, how does you run the like it's stairs up? Look this guys up. Alright. Okay. Alright. ساعة تعمل الوايت الشيب كارد بحلف الدمزات gonna be noise. Gonna turn this way. Gonna turn. اصبع علي بس اصبع علي الزور زلمه. ما يقوى تصرح لنا إذا قرنا عن عالم بيت. Anyway, thank you guys. So happy. Uh, thank you everybody. So yeah, let's see what happened. Let's keep our updated. Oh my god, I gotta go. Thank you. I'll see you next time. Bye bye.